تماشاوان نجا دم باش دل بخوین دارا لگل ویا دی بیتک تایبت بر کفتنا آدانا جوارا پیشکش کم. هر کود چه شر لسوری دریج دبه او قاسیجی مجارین نو مجارین گرم درد کونو گلک مجارین کبر کون بون هیدی او مجار جیتینا نو کرن. مثلا رکفتنا آدانا کود سال 1998 دا دنابرا سوری و ترکیه دا هاتبو امضا کرن. نها جاره کدن داخواسته کرن که او ریکفتن به اکتیف کرن خودیه و داخوازه مزن کرملینه یعنی ولادیمیر پوتینه. روسیا هول داده رین تیکلیان ریکفتنان دنابرا انقره و شامه دا وکه. اما به انقره به شامه و به واشنطن را و مجاره گوتو بیش بکن. جه شامه دکتر عبدالقادر عزوز راویشکار حکومت سوری و جه و انقره جی زیور ازدمر پارلمانتر آک پارتی کنها ترکیه حکم دکه و جه واشنطن جی دکتر دیوید پولاک لیکولینوان ناسکری و پسپور کاروبار سوری میوان منه هم بخیراتن دخوازم جه دکتر عبدالقادر عزوز دست بیبتم دکتر پشتی 21 سالان یعنی جه 1998 حتی نها جاره کدن ریکفتنا آدانته اکتیف کرن حکومت سوری لگل و یکیه که او ریکفتنا آدانه جاره کدن در باسی پراتیکه ببه؟ سلاف جبوتا و میوان تا و همو براین کل کانال روداوی کار دکن و جبو تماشاوان هجا وکا پرنسیب جعالی ترکیه تی خواستن که ببندن ریکفتنا آدانه پابند به که بحثاویه که کریه او چارچووه که اولهی دی دربار پیوندی نافبرا هر دو ولاتان دانی جبو روبروبونا تروری هر وها نهشتنا تدرفته که اولا جبو تروریستان لی ام دبینن که آلیه ترکی جی دست پیکا کشر لدیجی سوریه دست پیکر ترکیه همو جورن آلیکاریان جبو تروری و تروریستان پیشکش کرن خمساری دتا ارکی دجی نکریه جالیه پره جبل خانه یان چکان وجی دوی واریده او ترکیه کره دریه کی سرکه او گرینگ جبو هاتن و آنینا تروریستان لسر آستا جیهانی ایدی پیویسته آلیه ترکی بخواه پابندی بریکفتنا آدانه بکه لی دولتا سوریه تروریست لجم خواه نحواندنه که دولتا ترکیه بکن آرمانج نجی تروریست شاندنه ترکیه دوی آلیه ترکی پابندی بوی ریکفتنه بکه أن يكون هو ملتزم به. جبركو دكتور عبد القادر شو مناف برسكر جبركو اتفاقية أضنا ريدة تركيا 5 كيلومتران در باسی ناوا آخا سوریه ببه سوریه ريدة تركيا 5 كيلومتران در باسی ناوا آخاوی ببه من خواست وی بزانه وکا کومن گوت جبرکو آلیه ترکی پابندی بریکفتنه نکر و او سدما تکچونا روشا اولهیه لسوریه ایدی بیک جاری نجما فی ترکیه کووی پرسی جیب بکه اف پرس گریدای ویکیه کو ایرو تکچونا کو سوریه روبروی وی بویه گریدای آلیکاریا بیسینوره کو حکومت اردوگان جی ترور و تروریستان را پیشکش دکه ایدی چه پیشوچون جعالی هیزن ترکیه و دناف خاکا کومارا عربی یا سوری ده ببیه آهنگی لگل حکومت کومارا عربی یا سوری دبه هیزه که داگیر کر ایدی جماف دولت سوریه یا کب همو آواین روال لگوری یا ساین ناف دولتی بروانی دبر سروری و یکیتی خاکا خود بکه باش بچم انقره و پرسه زیور ازدمر بکم کاک زیور بخیر هاتی عبدالقادر عزوز رویشکار حکومت سوریه دبیجه رکفتنا آدانه جه آلی وان و بوی آواهی قطنای قبول کرن اگر ترکیه لگور که او دبیجه پشگریا تروری دکه گروپ چکدار دکه لسوری او جوکه تروریست آلی حکومت سوریه وته حسباندن دبد داگیر کری یعنی نیتا ترکیه هیا که 5 کیلومتران در باسی ناوا آخا سوریه ببه و داگیر بکه بحجتا كشر تروري ذكاء او برادري کو دبيجه تركيا جبر بشتكريه تروري ذكاء يعني قال لك اخفتنا كغلطيه يا راستي يعني دشري سوريا دا حتى انها او شركه وكالتي دبي هرما مدجي نخوشيه ك
belki ya rastî piçekî kronîk e jî maalesef iktidarê û serokê di herêmê de devletê herêmê de gelekî wan gava gotu temaşe dike ji bo pirsgirêkê nav xwe bişî birêke devleta cîranê xwe û ew devletê emperyalî got hukmê li ser wa serokê devleta dikin tünere tercümantiye wan dikin tünere taşerontiye wan dikin maalesef yani ev ya nexweşiyeke ya rastî hemû herema me yani ev devletê nava coğrafya İslamê maalesef nexweşiyeke gelekî giring e durdevkê yani Türkiye'de gava gotûbêje Türkiye piştgirîgê terorîsta dike peki ev gerek mirov gelek va pirsa bike 3 milyon nîv kesê gelê Sûriyeyê yê goç bûne û Türkiye'de nav bajarê hemû bajarê Türkiye'de heta niha $1 milyar mesref kirine işte bizim Türkiye û biratiyê û deriyê mala xwe jê vekiriye heta niha wan himaye dike wan di parêze gerek gelo ev pirsa wan bersivanê gerek bersivek vêda yani Brez Özdemir yani ji ber ku Türkiye di 3 milyon koçberên Sûriyê dihewîne heqê wê heye derbasî nava axa Sûriyê bibe 5 kilometran bixebin kontrola xwe ez benî ew tiştê ku min got û ev pirs pek ne berhevdî de wekê li wê derê her li wê derê devletê herêmê wê devlet dünyayê tevî jî ji ti devletekî hekekî nade got here li ser axa devletekî dî himaye bike an jî tê hebin kontrola xwe ya ev ya Amerika jî Rus jî eştere bêjim devletê de yê Ewropayê jî yê Türkiye jî yê Sûriye jî yani gereke gava gomor bike vê pirsê gereke mirova ya pirse bêjî ki hemû acib ev devletê dî ji bo Amerikayê ev pirs kare tikes bike ji bo Rusya tikes kare vê pirsê bike acib yani ev bersiva wê jî gereke hinek bidin ev kêl vê derê ama Türkiye hududê wê di Sûriyeyê de ye ev qas raxistinê terorîstî got nava Türkiye'de ev şerê got hate kirin ev kuştina got takandine got nava Türkiye İstanbul Ankara Diyarbakır Adana eştere bêjim bajarê Türkiye'de ev takandine wan gelo bera Türkiye xwe ne parîze gelê xwe qarşî li dî jî terorîstê va eylemê terorîstê gereke ne parîze ama heta niha Brez Özdemir ez vê bêjim heta niha te êriş ji nava Sûrî neçûne ser Türkiye yani mesela tu jî dibînî ez jî dibînim her kes vê yekê dibîne yani Rojavayê Kurdistanê ew xeta sînorî li xeterê li ser Türkiye çê nake sebep çi ye Türkiye ısrar dike wê derê herêmeke emnî ava bike yani gava got em bêjin heta niha nava Sûriye an nava devletê cîranê wê yek eylemeke terorîstî di Türkiye'de çê nebe ya galetiyeke yani peki ev qas eylemê nava Türkiye'de got şer dibe ji dervayê eştere bizim DAEŞ, EJDAH, KPC, PKK yani avya tevge ki kirin ji kî derê acaba ew himaye distan ew piştgirî ji kî derê distan gerek emir vapirsa bay hevdî de vapirsa biko bersi vê ji wan diçim Washington bipirse ez ê biçe ez ê disewerim cem ez ê her Washington cem Dr. David Pollack Dr. min xwest vê bizanibim mesela Amerika hevpeymanê Türkiye برنگێکی ژرنگان لەگەل مۆسکۆ ژی دە دەربارەی سووریێدا دەدا و دستینە هەلوەستە ئەمریکا حتانها سەدی سەد نەزەلالە لەگەل ئاواکردنە هەرێمەکە ئارامە یان نا یانجی ئەگەر وەرە ئاواکردن فۆرمولا دەسەری ئەمریکادا چییە ji بۆ وێ هەرێمێ بەلێ یەکەم ئێوار باش ez dibînim got ev kêşe ne kêşeya terorî ye ji ber got em Amerîkî cudahiyê dixin navbera terorîstên wek DAEŞ û terorîstên desteya Tehrîr Şam an jî Cebhet en-Nusra û yên wekû wan ev li aliyekî din hêzên Sûriya Demokratîk em dibînin got ew cuda ne got Bakurê Sûriyê û Rojhilatê Furatê kontrol dikin ji ber vê yekê ez bi xwe
جمافي تركيا دبينم گو برافانيت برخوا و اولهيان نتوائي تركيا دا بكه هلبت اف تشتكي روا و آسائية لید همان دمی دجی ام و از بتایبتی دستیوردان لشکریه ترکیه ده روشلات جمع فرات ده لدجی هیزین سوریا دموکراتیک و لدجی نشتجین وی نافچه قبول ناکم چه عرب کرد یانجی کم نتوین دن بن لوی نافچه. دکتور دیوید من خواست وی بزانبم امریکا براستی اگر او هریم وره آوا کرن به تایبتی هریم وره آوا کرن او هریم رجلات فراته یعنی او هریم دبن کنترل امریکا ده اوکی سر عرضه قصده هيا يپگه هنه لید نتیجه ده امریکا وی داره حکم دکه امریکا وی ری بده ترکیه کو لدروی يعني لدروی راجبون امریکا او هریم وره آوا کرن امریکا وی کی قبول دکه پرسکه گلکی باشه لیا راست اوه گو حتانها برسف نزلاله او جیب صدما وکشینا لشکریا امریکی جوی نافچه گوته پیشبینی کرن دما مهکی اندما هنده به انجام دان لو ما از بخواه هیوی دکم گو تشتی گرنگ لوی نافچه اوه گو شر و پفچونی لشکری دنافبرا ترکیه و هیزین سوریا دموکراتیک ده در نکوه نه انجام دان. جبروی که جی نافچه آرام لی از باشتر دبینم گو ناف لی بکرن جداکری دنافبرا هیزان ده. بواتیا گودبه هیز جالیه کی دن هبن وک میناک اوروپا یان نتوین یکبوی یان جی کردن کردستانا عراقی هیزین پیشمرگیان وکو نمونه او جی جبو جداکاری دنافبرا هیزان ده هیزین ترکیه لناف زویین ترکیه لسر سینور جالی باکور و هروسا هیزین سوریا دموکراتیک لناف آخا سوریه لآلی دن ایدی اف نافچه آرام از باشتر دبینم گو جه ارتشا ترکیه و هیزین سوریا دموکراتیک والا به الترناتیو جی هیزین بیلاین بن آنگو نه ترک و نه کرد جه هیزین سوریا دموکراتیک یان جی یپگه بن جبو جداکاریه دناف براوانده بمبستا آرامی آشتی هفلی بورین و هفجیانی لوی نافچه. بله از بچم انقره جم زیور برز زیور که زیور مخواست از ویجی براستی بزانم یعنی ترکیه مثلا حتی نها پیشگیری وان گروپان دکه یعنی هر کس وی دبینه پیشگیری وان گروپان دکه گروپین که ترکیه بخوا گوتنه او تروریستن مثلا جبهه النصره و ناوکیدن لخواکریه ترکیه دکاره بی رازیبون عالیین دن یعنی جی بکیمانی موسکو رازی بکه جبو کجا عالی خواب بتنه و ریکفتنا آدانا در باسی پراتیکه بکه بی امریکا بی حکومت سوری بی قصده بی یپگه بی پیده ترکیه بتنه آماده و ریکفتنه پیک بینه بله ترکیه بسری خواه لویدره لسوریه تو حرکا که بسری خواه بتنه نکاره بکه اویا گاوا گومه بکه 2011 da وقتی گو لسوریه شر دست بکر امریکا و اروپا تبا ترکیه دخواست گو تخنوا سوریه ترکیه جی سیاست که استراتژی که ده دابر خوا گفت که جیرانی منن همولاتی منن برای منن عربن ترکمنن کردن her Süryani ben her çibin yani geli herema منن از نخواستم گودناوا سوریه ده و شری ده و بکم اویا گود پشتگیریا گود و آنها امدبیجین که ترکیه پشتگیری کی دایت تروره دابا گوه پرسیمرو بکه گرکا برسه و کدیجه بکه اروپایی امریکای ناوی مسئله ده بون اروپا و امریکا دناوا ترکیه ده جبو گو لویدره یه گو خواب پاریسین یه دموکراتی او هزه قوتا دموکراتی دناوا ترکیه ده ایگو چک دانوان یگو آن آماده کردن او یا امریکا بو لشکر امریکا جل ترکیه بو یا اوروپی جل ودره بون اما بسری خو بتنی ودره ترکیه آنها کنگی مداخله وده کر
کنگی گو شر جوه داره هات سوریه هات نوا ترکیه ده مجبوری خود پاریزه گلی خود پاریزه یعنی حدود خو گرک نوا اف حرکت تروریستی ده بر خود گلی خو ولاتی خو به پاریزه وکیل وداره یعنی اویا مافکی انسانیه یعنی وکیل وداره yani ev mafi Türkiye heye beri duy mafi de xoji anha damelina Türkiye ama lüvedere dinava Suriye'de anha dinav işaride Amerika be Rusya be Avrupa'ya dur navanda ji be Türkiye'ci edi tüşteki di harekete di tıkas nikara müdahale edişipka Türkiye'ci mutlaka da ciki de heye كاك زي ولا زي بتشم جم دكتور ديفيد واشنطن دكتور مخصص أزفي بزان مثلا هفديتنين جدا تشيد بن دنابرا روسان وتركان دا ريكفتنون إمزادك دچنا أستانا دچنا سوچي حدود دنابا خدا دست نشان دكن حدود سوري أمريكا سبب چيه حتى انها تب أوايكي جدي هل وسط خوال هم بري ويدا خويانيا بوتي نشانه دا که ترکیه دکاره حق ترکیه هیا رکفتنا آدنا پشتی 21 سالان بيجي پیک بینه سبب چیه که امریکا افقاس بیدنگه؟ لا بكل الاحترام أنا أخالف نا لقل رئيسگرتني از بخورتي بفينر خاندني رنا كوكم هلوستا أمريكي قال كي زلالة أمريكي دناف برا تروري لآليكي وهيزين سوريا ديمقراطيك دا لآليكي دن جدابوني دكن لغوري نرخاندنا فرمية أمريكا ولغوري نرخاندنا من بخوجي هیزین سوریا دموکراتیک نه تروریستن. براستی جسال 2012 و دما پیده سوز دا گوجناف آخا سوریه ایریشی سر ترکیه نکه از گمان دکم بلگه تکز دکن گو اف پارتی و اف ملیسین یکینه پاراستنا گل و هیزین سوریا دموکراتیک بگشتی و صد جسادی جی پیبندی سوزین خوبونه براستی تگف جالی پیده لسر اولهیات ترکیه و تنیه ام جدابونید ناف برا هر دو آلیان دادکن پککی لناف ترکیه گو لگوری هلوستا فرمیا امریکی برای خستنه که تروری تیب ناف کرن لآلیه دنجی هیزین کردی و هیزین عربیین هف باش هیزین سوریا دموکراتیک لناف آخا سوریه گو او بخواه نه تروریستن لیبله براوانیه دبر خود دکن هر وها تقفي للسر أولهية نتوائي يا تركيا چيناكن از گمانجي دكم گو اف هلويستا امريكي گلكي زلالة جا انقرارة جا شاميرة جا موسكويرة وش حمولي استقوانن ويشانو يا تراجيديك را لناف سوريا بله از دكتور بخواست ويجي بزانه بم يعني مادام اوكي يعني هلوستا امریکا در درباره پیاده یا پگیده دیاره لی امریکا آمده کاریان دکه که در ناو چند هفته اندا جوی هریمه درکبه اگر امریکا وی هریمه درکت روجلات فرات پرسامش دکتور دیوید پالاکه اگر امریکا جور درکت پشتی چند هفته یان باش او دور والا دمینه ترکیه قبول ناکه او دور تمامیت بن کنترل یا پگیده به یعنی دور سینوری دور کو ریکفتنا آدانا لسرهاتیه کرن کی وی والا بونه دادگره باشه یا راست از بخود دجبری وی بریارا نویا امریکای بوم درباره وکشندنا هیزین وی والاتی جسوریه لی براستی خودی بریاری لگوری دموکراسیا امریکی سروک هلبجارتیه گل کوشکا سپید مینه سروک دونالد ترامپ وی بخوا بریار دا گو اف هیز جناف آخا سوریه بینوکشاندن ایدی دوی سردری لگل وی بریاری بکرن لوما از گمان دکم یا باشتر اوه گو پشتی وکشینا امریکی هیزین سوریا دموکراتیک بمینن وی نافچه کنترول بکن بی گو شر و پفچون دناف براوان
و هێزên Tirkiye yan jî hêzên din li ser sînorê wê navçeyê bêne encamdan. Wekû mînak hêzên rejêma Sûriyê. Wek min got jî nîvê hêzên Sûriya Demokratîk Ereb in, nîvê din jî Kurd in. Ez dibînim got şaşiyeke mezin e got ev hêz bi hêzên Kurdî yan jî terorîst yan jî li dijî ewlehiya neteweyî ya Tirkiye bêne binavkirin. Ez vê yekê bi tevahî وەکو شاشیەکێ دبینم. أو مضادة للأمن القومي التركي. أنا أعتقد كل هذا خطأ. بله دکتور پالاک سوریه دکاره ری بدخوا بچه نوا آخا ترکیه او جیل تروریستان بگره وکه که ترکیه دبیجه از حقی مه 5 کیلومتر لگورا ری کفتنا آدانا بچم نوا آخا سوریه شر تروریستان بکم سوریه دکاره ویا که بکن؟ باشه از گمان دکم گوژالی دیپلماسی فرمی و یاسایی و حکومت سوریه یان جی رژیما لشامه دستیواردان ترکیه دزوین سوریه ده قبول ناکه لی اف هلویست تنیا اشکریه براستی در ریالیتی ده لمیدانی لسر زویه هێزên Tirkiye beşekî ji axa Sûriyê li bakurê wî welatî kontrol dikin. Caferînê bigire heya Ezaz û Cerablusê li bakurê Sûriyê. Her û sal bakurê parêzgeha Idlibê li rojavayê wî welatî jî. Êdî pirsa sereke ew e got ez guman dikim nerawabûna vê destêwerdana Tirkiyeyê lêbelê seredderî li gel vê rewşa got heye jî tê kirin. Ez guman dikim got em bi awayekî de facto rêdanê didin hêzên Tirkiyê got destêwerdanê li Rojava bakurê zeviyên Sûriyê bike. Lê li Rojavayê çemê Furatê di heman demê de jî em red dikin û li dijî wê yekê got destêwerdaneke leşkeriya Tirkiyê li Rojhilatê Furatê bê encamdan. Ez guman dikim got ev helwêst riyalî ye û dibe got demikî be. Heta got grûpên terorî bêne têkbirin û heta got rêkeftineke dîplomasiya nû bê kirin got navbera rejêma li Şamê û hikûmeta Enqerayê de bê encamdan. Her wiha di navbera hemû lîstikvanên vê krîzê de. Lê di demeke nêzik de ez guman dikim got ev çareseriya herî baş be ji bo van hemû pirsgirêkan. Diçim cem Birêz Özdemir kak zîver mixwast pirsa xwe vîrengî kiribû. Mesela Tirkiye dibêje li gor rêkeftinê ez dikarim 5 kilometran bikevim nava axa Sûrî. Sûrî jî dibêje terorîstên me jî hene ew jî nava axa Tirkiye de ne li Sûriyê bi tohmeta terorê têne tohmetbar kirin. Heqê Sûrî heye bikeve nava axa Tirkiye li wê derê şerê terorê bike Birêz Özdemir. Belê ez benê ne heqê Sûriye ne heqê Tirkiye ne heqê Amerîka ne heqê Rusya jî tune. Yani gava got divê meselê de em Tirkiye û Sûriye bi tenê em biaxivin gelek kêmayî dûrda heye kirî. Yani duê kêmayî de hêzê Amerîka dûrdana. Pekî ew hêzê Tirkiyeyê gava got ketin nava Sûriyê kî müsaade da acep? Gerek ev ya bê pirsiyan ew bersiveke wê heye ne ya? Ama hêzên Tirkiye jî bi misaade çûne nava axa. Kek zîver. Kek zîver. Wê demê madem mesela izin xwestine yani niha Sûriyê dî bûye erdekî wiha herkes bûye sahake topê herkes topa xwe tê de dilîzîne ama herkes pîna xwe lingê xwe lê dixe. Tirkiye jî izin ji kesî xwast ku derbasî nava Efrînê bû, derbasî nava Minbicê bû, derbasî nava Ezazê bû, derbasî nava Cerablusê bû. Niha dixwaze derbasî nava Rojhilatê Furatê jî bibe. Anha Sûriye di nava Sûriyê de hikûmeteke got di nav Sûriyê de ez tere bijim di nav xwe de emniyeta gelê xwe emniyeta ez tere bijim dewletê bistîne anha tu tiştekî wilo tu nedin holê de. Yani hêzên Sûriyê li wê derê emniyeta nava Sûriyê tevî nikare ew bike. Di şerek di nav xwe de heye
دناو وی شری دجی آنها هزین امریکا جهانه هزین روسا جهانه هزین اروپایی جهانه گلک هز دناوا سوریه دا آنها یکو دشردنا آن ایگو سر ناوی تشتکی de iştere becim aşitiye hatını vedere acıbo dinav bari de hatını vedere yani cuda hey sene dinava Suriye'de dinava Suriye'de çevkel vedere anha Suriye şere Suriye ki zarar dibine yek gelle Suriye dibinin ye ev gelle Suriye bi Kurdi bi Arabi bi Suri bi Arabi iştere becim bi Türkmani bi Asuri Ezidi tev zarar dibin ne o ya yani tev zarar dibine ki duy zarar eder ye duamin ki dibine ye cirani Suriye dibinin yani Ürdün dibine işte benim Irak dibine Türkiye dibine ye devravet dibine nevkil vedere devir de gerek emri ve pirsek avago ve suali bersif bika yani tübece ki vedere Suriye dinaba Suriye'de çıma Türkiye acaba devir de müdahale etke Türkiye daha zaru yazda da evşer dest fikir ana daha zaru nezde ama haş sali ve berdevam etke dvi haş salide Türkiye ken gidiyor da bu yani gerek mırv ya tamam bir de ber çavi koy ki siyasete gerek bir geli mırv de ber çavi koy burada ev şeri işte bizim evya terörist gavago subed suba dinaba Türkiye edici hareketne hezne teröristi gavago habin cirane xo Suriye İran Irak Yunanistan işte bizim tabi gavago müdahale edip kin vi şeri nakli vedire bikin az eminim ki ev devleti dora Türkiye'ci karın ve hakkı doğada bibinin ki bejin ki dinafta da divi şeride ev hezin teröristi ten dinamada takiniye dikin geleme kujun insaneme kujun işte bizim emniyet ama bertaraf Armanca Türkiye kek ziver Armanca Türkiye براستی پاراستنا امنیت و اولکاری خواه یان جی ریل برگرتنا کو وکه باشوری کردستان تشتکل روژاوای کردستان وره آوا کرن کرد ببین تشتکل ویداری از ben ser o komarcı vezir dereci ye Türkiye her daim jiviya da akıfın dine zaman yani dibecin ki yek Almanca ma emniyeta Türkiye'ye bistan yani livederi dinava Türkiye'de gavagu takini bibin huzursuzi ve bu khazin ko Türkiye'ci bikin ve Suriye em ya müsaade nadin livederi çid ve şer şkiderete eştere becim ev nakıl hezin teröristi şkideretin deri dorata kideraya ana Suriye'ye li Suriye khad bece ki em şer nahna nava Türkiye civrada stratejiye xoma goher dinava Türkiye'de em şer nakhazin deri Türkiye yeki gava gohe buka eme ve mücadele ve emniyete bistindi bejnev ki. Avşaf gelek aşikar yani ki siyaseti Türkiye. Yani ne tişki cudatiye an siyasete ke ulu gelek buka. Şuzaf aşikara utine zamanci her daim. برز پولاک دکتر ویجی است خواستم بزنم مثلا اوکی تگو از لجی و بریارا دونالد ترامپم در نتیجه دا دونالد ترامپ سروک امریکای سروک ارتش بریاره ده هر کس نکاره ریل پیشی اوی بگیره اگر او هیز درکتن امریکا چه گارانتی ده کو هیزین کردی کلوی داره بمینن خطر السر اولکاری ترکیه چی نکن پرسکه گلکی باشه یکم تشت دوی بی گوتنگو حتی سال 2015 ترکیه هواهنگی لگل هیزن پیده و یکینه پاراستنا گل لنافخا که سوریه دکر استراتیجیه که هفبش دناف براوان ده هبو جبو براوانیه بر اولهیا نتوایی یا ترکیه و براوانیا خوصر دربار کرد و عرب باکوری سوریه لدجی داعشی و لدجی رژیمی دوی دمی دجی جبری 3-4 سالان و وکو میناک مددیت گو هفسروکی وی دمی یه پیده برز صالح مسلم وکو میوانکی ریز لیگرتی لانقره بو جبو دانستاندن فرمی و هواهنگی درباره وی استراتیجی هفبش آ ترکی و کردی از گمان دکم گو اف گارانتیا یکمه گو دبه کسک وی بده ترکیه
ji bo ewlehiya neteweyî ya Tirkiyê di siberrojê de ango Kurd û PYD bi taybetî û YPG li nav Sûriyê gefan li ser ewlehiya neteweyî ya Tirkiyê çê nakin. Tevî got helwêsta fermiya Tirkiyê anha li gorî sala 2012 hatiye guhertin. Ez guman dikim got egereke baş heye got guhertin careke din ber bi vê helwêstê ve bêkirin. Got ez wê ji rewşa berê baştir dibînim. دکتۆر دەوید vêjest xwazim bizanim. Meselen di van rojên dawiyê de hinek hewldan hene Îran taybetî Rûsya dixwazin careke din navbênkariyê bikin ku pêwendî di navbera Enqere û Şamê de dest pê bike. Bixwazî nexwazî ev hinekî tesîra wê li ser hebûna Amerîka li Sûriyê dibe. Amerîka vê yekê çawa dibîne? Belê careke din pirseke baş e. Bi rastî li gorî nirxandin û şîrovekirina min ez guman dikim got Washington rê dide Rûsya da got bi roleke çalak li Sûriyê rabe ev tişt heye. Tevî got guman û gazinên cuda li nav Amerîka û derve Amerîkayê jî hene. Ez guman dikim got navbeynkariya Rûsî di navbera Tirkiyê û rejimê de li parêzgeha Idlibê yan jî di navbera Tirkiyê û hêzên Sûriya Demokratîk de li Rojhilatê Firatê li Bakurê Sûriyê. Ez guman dikim got ji aliyê rêveberiya Amerîka tê pêşwazî kirin. Lê bi mercê got ev navbeynkarî têkeve xizmeta aramî û dadweriya li vê navçeyê. Her wisa parastina mafê Kurd û Ereban li vê navçeyê ji aliyekî ve û ji aliyekî din ve parastina ewlehiya neteweyî ya Tirkiyê li ser sînor bê destêwerdana Îranê di vê navçeyê de. Ez guman dikim got egera serkeftina vê navbeynkariya Rûsyayê wê hebe tevî got ew ne rêya hevahengiyeke yekser li gel rêveberiya Amerîkayê ye. Çim cem Zîver Özdemir kek Zîver mixwest vê bizanibim. Tirkiye hazir e ku pêwendiyên weke ku li gel Başûrê Kurdistanê heye li gel Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji deyîne wan pêwendiyan yanî bibin dost li derveyî şer ji bo ku mişkile zêdetir nebin netîcê de cîranê hevin. Yani her du jî dikarin tesîrê li hev bikin. Hazir e pêwendiyeke baş dostane li gel Kurdê Sûrî deyîne? Bilêkeke ya rastî di Tirkiyeyê di vê henemê de her daim li Sûriye jî, li Tirkiye jî, li Iraq jî, li İran jî maalesef Kürt belki bi zaxta hinek Ewropî jî, zaxtına devletine de jî her daim Kürda hinek ceza dikin wan. Yani dixwazin got ceza bikin ya rastî wekê. Li vê derê bi 10 sala bi vê mesela PKK birêz doktor jî hem ê Washingtonê jî hem ew biraderê dir jî digwêjin ki PKK em hêzekek teröristî kabul dikin û eş te re bêjim ama maalesef li Tirkiyeyê jî Kurd li Sûriyê kek Zîver Kurd li Sûriyê li Sûriye hemû Kurd ne PKK ne kek Zîver li Sûriye hemû Kurd ne PKK ne hemû Kurd ne YPG ne hemû Kurd ne PYD ne ez yê basa Türkiye kirin hê ez neçûm Sûriye. Kurtî zehmet nebêje ber ku dema min kêm maye. Aynî bi vê ewka PKK gelek dewletê golgora hesabê wan stratejiya wan dixwazin bi wasta PKK û PYD wan Kurdê Sûriye jî ceza bikin ew wê dirê. Ya rastî evkê. Yani ya rastî gerek ew bikin. Acaba ev devletê anha yê got ji bo mafê însanetiyê
اشترى بيجي مافي قال لي حمو هرمي بس بيشكيش دكن وجاني وان تيشا واشترى بيجي الوزيه كي دكن عجيب بريجي دما اسد تجي هم يه بابي اسد هم يه انها بشار اسد جيوكي حتى نها قا مافي كي كردا قا لسوريا دولتك قالوا شمان تاني زمان İro Afgas'ta bunu Kürtperver, işte bizim Kürdidvari, uş Kürt heskerini yani acaba gerek amur vab avkatik evçiye gelo ve avka bersvaveta. Yani Türkiye her daim Türkiye hem seru kumar hem ji gellek damadacı ani zaman devlet Türkiye ne devlete Türkiye Türk aptaneye. Devlete Kurdayacı Türkiye. Yani livederi elbette ki Beçava Türkiye be Irak'era hem Arabara hem be Kurdara hem be Türkmenevera. Çava Suriye reji ye devleti Hamud Cirane reji. Lüvedere Kurde Suriye Marve mana Bismame mana akrabayı mana Türkmenevedeci Arabi vedeci ülkeleri. Yani Türkiye her daim jibo huzuru sükuneta heremi hem ye nafqa ya jibo aşiti jibo biratiye her daim amadaya. Yani hatta daha fazla da gelo çubu bucaraki Türkiye stratejiyata guartin. Gerek vana bunu vap. Okey. Mesaja tagiş. Jibo olu çiya kaka herhalde dem kema. Dem geleki kemaya geleki. Mesaj gehiş kak ama zivar. Ama az duazım yani bunu resmeki maznati tamaşa bükevişi. Gelek spas Ankara parlamenter AK Parti baş parlamenter AK Parti Ziver Özdemir Washington David Polak و شامجی کو خطا وانه اینترنت یا شامه قطبو دکتر عبدالقادر عزوز روشکار حکومت سوریه میوانه ببون سپاس جبو وجی کو حتی و ساعته تماشا کر حتی دی بیت کدن بمینوت خوشیده بخاطر ایوان